I feel way there, and yet to say there I better no. I feel we the that's a maybe I win buy airways bid. I feel way the moon yet, just any pano crying home. They are buying a journey inside and cost cry. And you may be answer to. Na me so says kasam so and advert no so answer down kwachiri ta mani mpa na ante ne bebre amba ti yan ba ya ne de yan so de hunu ti se de aya ya beto no wo expectation anka bia me be de me ko na kama to ade 10,000 by so class anyway now we expectation is say me na minim se me ba me de ne ama se de de etwam no me ba me de ne ama ne nyina asa afi we me ne ama me de ba ye nyina na sisi Yantoshi. And once I had to say hi, and you ran on so and so ato. So when you're quite crying, baby, you cry at it so still Nimpanema. Yes, that's a free 10 cedi, Ecuador 25 cedi, 30 cedis. And so still back. I mean, I saw him fast for patch, less or bad there, I mean, you go see here. A more doy or dosso. Ma ware mu ye nika ana ya hwene no nso so ye wo wodin a ya de frefre no ayele we no ya frɛ na adada we no me odo tofe ye odo chin ye odo me nko a just say wo bebre wo ho ye wakatapa oba sima nyina ya hwene a wo sai mo do ye de ebi ni we oba pa just say wo bebre wa ha ebi kura na me de egu me hu just say we mu ni odo tofe no ya wa hwene pa nkasa wa ha chesa bebre adidi so nso afi we de ba ya de chesa ya ne ma egu anse egu ye hunu hwe afi de no atadwe market na tisai atadwe market ni de yen kan ni se enne ne china na wo mo be ko no e na ye be hu na se free Friday ne ba ne de market ne nye kura na uzuzu said yentina amano say scan ni o na school seminar so adoso nti sika na eho aye den kakra eti yabeka se enua ne de asisi muden de na no eko ya na mampa wa ye hwe me ma ne so mbe ba baji akwa mayen me ma de wo ma de wo omoto eno ana ni nyina eno ne de na me ka se market no eya enne Sunday no china Monday na wo mo be ko no na ye be hunu de ye be no na ya omoto edeko omoto de ko we no na omo ko a na omoto afi Kwahu Easter yi men so me beton ne ma na me beton nsa no kre me kase anko yi ama me na me boa nsa na de omoto ye pa na de ha adwen ne se edura anwumere bia ensuo ni to sa no a na fe ama enipa entai ma na emom de omo ye ne se omba bedru sport ho a so onom nsa na bia 1 tot a otimi no be 3 tot eno nti no yen de weda no ye sa no ema nsa ne de business ne call so na other businesses aka na omusu bu ha ono aduane a nipa na esansi nsuo na to asɛ ne nti no ne nuane ne nyina asɛ na yen de ye tons ane de no kura ye de ekoyie ma yen pa kyese enema koyie Kwahu Easter 2023 ne de bebre se ama but yen de ye tons ane de etimi ton ye toda crate a bia da bia anka ye ton bia crate mensa crate 9 no eduru anwumere etimi ton crate ne be se 30 40 50 na kyerɛ so timi se yen ye tons ane de nkrofo wiensa anka san Kwahu Easter yi mu business na to say this year the meka say no credit this year the ama Easter na ama nipa na ama sika ama adwuma na ama because last year na nipa wo krom although na de turning nye show but na eko ensa na nam ne ade na aduane side na meaning but ensa na
enam de na eye but this year de last year Amoton ensa ene but so ensa sanko a oh enso ni to kra yedinam enso ni de ye mind kra enso to yedinam unsa weda ni enyu a onnom kra wonte nti enso ni to no ni yeso yedwuma na ekọ ni nyina chi na nyesa last year enso to ye saa eso still na ni yedinam ye boil ye pape ye but this year de yedinam nso ususu se de na ema no abasa oh meka say mati say ebi mu wo programs next month enti omo hwe say omo ba no masan akọ menka ne saa ena menka so say bebre na sikasem na nti na ma enema akọfom kakra no de sanye no de aka isa de ki edi pa eti ya ka say last year percentage any this year my percentage abema ne say last year mema no 65 this year the man be 40 yeah that's it kwawo yeah boy